alkalamu fihi tawil, haala kan no juuti ko ɗum mi raɓɓininori ɗo wonde waktuji ɗin hari ɗi wiya ko ɗi 50 koye nder pleide wari annabajo on, sabu ɗum ko annabajo yurmede. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki innama ana rahmatul muhdat, awade andede ko min woni yurmede de tage fo gon nelda nden. Qur'ana no confirmi ɗum, Qur'ana no kasheti ɗum, Qur'ana no waɗi tampon e hoore ɗum, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. min no laarima Muhammad sina ko a yurmede wonande windere nden. ɓay ko annabajo yurmede o fattani mofte den, Allah ɗuyti ha heddi jowi, sinde o feƴƴuno ɗon kadi ko giɗo makko. O gasa Allah wiyay no accirnon ma ɗuyta, kono woni ɗiɗo waktuji jowi, subaka fana, alansara, futuro e geeƴe. Mo juuli ɗiɗo waktuji jowi no ɗi julitte non, e saayi ɗi julete, o juuli ɗiɗi fi Allah, o windante baraji julɗo waktuji 50 nder ñallal ngal. ɓe wi ɗo ka tagridi 110 wa manaha Allahu azza wa jalla hadhihi al ummata, Allah moƴƴori e ɗeɗo mofte, Allah okki ɗeɗo mofte, mana dokkal. O okki en honɗum as-salawatil khamsa, ɗi juɗɗe juldeje joyi ɗi julete e nder ñallal. Goo ɗiɗaɓum ɗum ghafara li kulli muslimin al kaba'ira, yani la yukhalladu fi nnari. Mofte ɗen heɓuno kadi moƴƴere nden ñande nder ko Allah yewtidi e nelaɗo on kon. On tini o ɗum waɗi kippagol nelaɗo ka Isra e Mi'raji ɗo, ɗe ayeji cippi wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibahum fahum yastaghfirun. Allah wonari no letta mofte maɗen hiɗa e maɓɓe. Nelaɗo bojji ɓe maki awa joni si mi seedi e mofte an ɗen si ɓe bonni Allah halkayɓe. Allah wi Allah wonari no letta mofte maɗen, fanniɓe insino, fanniɓe tuuba, waɗa istighfar, ninsa tuuba laɓɓina. ko nden ñande okkaɗen ɗum ɗo ghafara Allahu, ghafara Allah yawtani li kulli muslimin kala julɗo alkaba'ira bakkatuji ñani ɗin. ko nden ñande Allah déclaré e nelaɗo Muhammad yeto mofte maɗen bakkatu ko mawni wo ko mawni, mofte maɗen si ɓe waɗi on bakkatu, si ɓe tuubi Allah yafotoɓe, mi yafotoɓe. kala bakkatu mo ɓe tubani mi yaafike. Yani la yukhalladu, yimɓe ɗeɗo mofte enen ɓeɗo julɓe en luttintake finnari ka yiite, haysi en naati yiite. hada waade laaɓana en pos ɗeɗo mofte julɗo bakkatu mawɗon ko mawni wo ko mawni ko bakkatuji 2 walla 3 ɓurana yiite luttinay jommum yiite. ara nun ɗum ko shirku. innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna, kala shirkanɗo Allah harminanimo aljanna. ɗum kadi ko hombo kambinana ɗum ɗo allazi mata walam yatub, ko mayɗo tubari. en famodiri allazi mata walam yatub. suratul furqan hirsi halakum illa man taba, ɓay shirku no ton ka Allah tabaraka wa taala wi kala shirkuɗo ma wari hoore ma waɗi zina yalqa asaman, o hawra e lette sattuɗe, wa yakhludu fihi muhanan, o hoyay o lutta e nder hokkoyeran on, illa man taba wa amana, o gomɗini, wa amila salihan, o golli ko moƴƴi kon. Allah wi fa ulaika yubaddilu llahu sayyiati masanat. no jeeyay ko karmakoɓe firoɓe qur'ana imamul kulabi ɓe maki, no jeeyay ko anditta enen ɗe mofte nahnu umma marhuma, o mofte teddinaɗe. sin jaɓi teddungal ngal enen junubaji men ɗin bakkatuji ɗin na hayketeɗi sen tuubi. eɗon andi ko heewi kon tuundi si yiwi eko tununo, wano joni sa hoppi concol ma tunugol ɗo a naada e ndiyan ɗan ka suudu la, ko ya hibboyɗan ka woɗɗiti ka bakkatu ko tuundi. kono enen si en tuubi Allah haykata bakkatu on, sako ñande goo hawren e makko, Allah watta e bakkatu on ɗum moƴƴere. fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. enen ɗeɗo mofti si en tuubi bakkatu mo waɗɗa on Allah wattitemo baraji moƴƴere, embere no tuubu buye ma on laaɓiri non. hada qawlu cheikh l'islam ibnu qayyim al-jawziya. ɓe maki embere no tuubu buye ma on laaɓiri wo, a tertike bone on fewndo wawuɗa, wona ronkeɗe accirɗamo, ko fi Allah accirɗamo,
a rutitake makko fodde gurnan haray on ɗon bakkato a tawoyaymo mo watta baraji pelle pelle baraji yawmal qiyama. ko ɗum woni ghafara allahu li kulli muslimin iyakum wa iyakum min attakfir. mi rentina hoore an mi rentina en hefirɗingol julɗo renagol e wigol kaari ko kefeero hunde kaari ko keferaku jangan ɗum ha sella e konguɗi karamokoɓe si wiya ɗum ko kufru. ndara neɗɗo kadi alladhi irtakaba ma'siyatan yukaffiruhu. ndara kadi neɗɗo faggitiɗo bakkatu waɗo mo hefeero si wiya ko kefeero sina ɗum deƴƴum. mo hefirɗini julɗo mo memari ko wattata mo kefeero nelaɗo ɓe jamɗi kisi woni mum maki be goɗɗo e maɓɓe wona kefeero. si tawi mo wi ko kefeero kon na kefeero keferaku ngun artanaymo kanko. mani no hulɓini. idan allah yawtat ɗe ɗo mofte ɗen si ɓe tuubi e bone hay si ɓe naadoyama yiite ɓe luttittaka yiite sabu on bone ɗon. wa utiya rasulullahi sallah sallam nelaɗo okka kadi khawatima surat al baqara. ɓe okka nde ñande timmore suratul baqara. on yaafoto yontere ɓe hannde darsu men gon en firay ɗe ayje amana rasul. ɗe ayje khawatim suratul baqara ko hawnino e majje arkanul imanu sitta fuu no e majje. tugale iman ɗen jeego eɗen andi ko ɗen tugale iman jeego woni aqidatu ahli sunnati wal jamaa. aqidatu ahli sunnati wal jamaa mabniya ala arkanil imani a sitta. sa andari ɗeɗo tugale imanu jeego a gumɗinari ɗe a sellinari ɗe a waɗari ɗe nokku majje la tadda i sunna ta haajo ko a sunnayankejo. gelike en firoyayɗe ɗo ndaren ɓe wi la wa utiya rasulullah sallam nelaɗo okka nden ñande khawatima surat al baqara timmode suratul baqara ko nden ñande woni ko nelaɗo okka bi mana ɓe jippodo e ayeje ɗen ɓe jangaka leydi ga kono ko dow ton allah holli ɓe alluwal majje wiɓe ɗum ɗo ko dokkal mayo muhammad ko ɗeɗo mi timminide suratul baqara nelaɗo jangiɗe dow ton selliniɗe cippode jangi gon ɗo ayeje ɗe gari tawtiɓe ma ɓe tawɗe ga. on gelike tagrid sakkitoron e bange isra wal mi'raj on temdere 16 badama faraga rasulullah sallam min kalamillahi ɓawo nelaɗo gayni di e yewtudugol e allah ngol lahu wonandemo raja ila jibrila alayhi salam nelaɗo arti ka ɓe accuno jibril ɗon on to ɓe accunomo a sidratul muntaha ko ɗon ɓe acci jibrilu maki bimi tagam feƴƴarɗo ko interdit ɓandinke e malayika feƴƴude ɗo ko an tun newnana feƴƴugol ɗo ɓe arti ɓe tawtimo ɗon himo habbiɓe ɗon. summa raja ma jibrila nelaɗo arde jibrilu ila baytil maqdis ɓe cippi ka suudu laɓɓinandu ɗum ko jérusalem. baytul maqdis on ka masjidul aqsa on woni ɗon. ande mi yewtino en baytul maqdis on ko suudu ndun clôture on o fof e makko wona hurum. yontere hande mi faljuno mi en ko hurum kono hurum jiɗin ka islam ko ɗiɗi hurum on makka e hurum on madina. kono juuliddaje tedduɗe ɗen ka islam ko ɓuri teddude e juuliddaje adnan fuu ka islam ko juuliddaje 4. aranere nden ko baytullahi laram on makka ka kaaba. nden ɗon juulide mo juuli e mayre nder hurum makka on darnde ma wotere nde wona farilla a juula e darɗe guluje temedere kala ka juuluɗa naafe si heɓa baraji nden darde ma wotere ka haram makka. wona mi woli konngol ngol darɗe guluje temedere fotata e darde wotere nde goɗɗo juuli ka hurum makka. goɗɗo noon yettoma wonde yawgol e koɗolum men ka fulawa men ɗo wona ɗon leerji 3 no ɓuri wonde makka duuɓi 30. kono enen yo Allah faabo ngol leñol men faabo julɓe ɓen en teddina e fenande flagrant ɗaɓɓane nde kadi argument na ɗum mo woli sifa ɗum e sifa o winoɗo ɗo ko imam mahdiyu e o wiɗo ɗo ko nelaɗo sakkitoro annabajo ɓeɗo duwano wallinede ɓe regile ha boɓi ɗin ɓeydo ɓe regile ha ɓawo ngon ɓeydo wawa rondiɗo continére ɓe immine noon ɓe yanangue lawol tamen nantu. kono joni kala woluɗo tentinigila o facebook yalti woluɗo o ko saɗi ko tooli e hoore ɗum kadi hay goɗɗo wiyen hande ko allah o heɓa yaroɓe commenta wiya c'est vrai. goɗɗo si wiyen hande ko allah no wodi gonguinoɓe ka leñol men ka yimɓe men kadi no hawni ha feƴƴiti kerol. ko ɗum waɗi no hulɓinoto taw ko enen alqur'ana wi fa ayna tadhabun
on to falɗo yarde ko nangude o nangotako fi hen ɗum hiɗen hooli ko enen tu ayna enen e Allah koyen siɓɓe ɗum fijirtake ɓawo nelaɗo gayni yewdude Jibrilu ɓe arti Baytul Maqdis julide arde nden ko nde Makka ɗimmere nden ko Masjidu Nabawi o Madina tammere nden ko Masjid Quba nayaɓere nden ko nde julide wonde Palestine Jérusalem mo juuli Madina darde ma wotere ina fota e darde wulure kala ka juuluɗa sa juuli Masjidu Quba a windante darɗe ɗiɗi tentini sa hawri e asewere a juuli darɗe ɗi Masjid Quba Madina a windante baraji waɗɗo umra nelaɗo sallam samedire ɓe wayno ka saare Madina ka ɓe hoɗi ɗon ɓe juuroyo yimɓe Quba ɓe juula ɗon darɗe ɗiɗi ɓe maki kala waɗɗo ɗum o windante baraji waɗɗo umra joni noon kadi darɗe ɗen kadi ko darɗe wano darɗe 150 baraji juulide nden Palestine ɗeɗo fotata e juulide e wotere nelaɗo sallam ɓe maki la tushaddu rihalu illa ila ihda salasi masajida jooɓa haɓɓetake yahe ufine e fi rewgol Allah sina e gotel e juuliddaje ɗen tati ɓe maki baytullah masjidullahi lharamu wa masjidi hadha wal masjidul aqsa ɗeɗo neɗɗo no haɓɓa jooɓa ya waalo e majje waɗa umra e dewal Abdullah ibn Umar o yahi no Palestine waɗa ɗum umra o umro e mayre gelke juulide nden noon kayre on fewno ɗo ko wiyete konko nokku mayre on wooda kayre tigi Israel état hébreu on ɓe liɓino nde onon sukaɓe si mi oriyanti on yawa e faamude eɗon andi Van Damme no mari film mo tourni ɓeyna The Way to Jerusalem la route envers Jérusalem Van Damme Jean-Claude Van Damme kanko e Bruce Willis kamɓe ɗiɗo tourni on film ko histoire fi liɓede nden juulide woni on film oɗo waɗi Hollywood heɓuno probléme molanaɗo e juuɗe laamu ngun koɓe yaltinno on film kono tawi Netflix on tawi ɓe hendike film on ɗa andi noon Netflix on ɓen ɗon kowira koɓe dartiɓe kala laamu ko yimɓe woodaɓe pankareɓe wonɓe ka Illuminati donc ɓe wela dartade ɓe ɓuuri hay lamɓe ɓe ɓuuri lamateriji ɗin fayda hulɓinade donc ɓe yeeyi film on ɓe heɓirimo jawdi molanaɗi ɓe mina e juulide nden ko juste goɗɗo windi film on jonni Bruce Willis e Van Damme ɓe tourni film on fi hollugol ɗum juulide nden ɓe bombarduno nde ko ɗum mi darranta sifa ɗum ko humpitagol si hunde nde wolama darude dara sa ɓeydoto e dina maɗa kayre on ɓe liɓinde ko on ɗum heddi ɗon ko tugale ɗen tugale dose mayre on no heddi ɗon e Sohratul Musarrafa on nde waɗetede ka calendrieji wadde coɓɓuli nden ɗon ko ɗon annabi Isa jibina o sera hurumon seeɗa ɗon woni no wiyete Baytul Laham ɗon ɓenata Bethlehem ko ɗon annabi Isa jibina wona ɗo woni juulide nden tigi kono batte mayre no wooda wano palestinien ɓe ɓen hitande ɓe heɓi feere o ko ɗon ɓe juulata iidi on ɓe jippori ka juulide ɗon summa rakibal buraqa nelaɗo waɗɗi buragu on nando puccu marɗum gabiti wa aada ila makkata ɓe senti Makka ɓe yarti Makka ɗum koye nder de jemmare ɗo tagrir sakkitoron ɓe wi akhbara rasulullah sallam qawmahu nelaɗo humpitiri yimɓe maɓɓe ɓen bi rihlatil isra'i wal mi'raj ɓe humpiti yimɓe maɓɓe ɓen Makka oɗo voyage yaado jemma ndun e ƴawoygol ngol yawgol jemma ngol ko ƴettede Makka ara Madina ƴawgol ngol ko iwgol ka Baytul Maqdis ƴawa dow ga yiyoya ko sifiɗen ɗo ɓe ari ɓe humpiti yimɓe Makka ɓen nun ɗo fa azuma al amru alayhim ɗum fiyake on satti e dow yimɓe Makka sabu on ɗum woɓɓe wi inna hadha la shay'un ujab ɗum no hawni pay ko acca en ɗo ɓaawo geeƴe yeeto en ɗo yiyoyi ɗum ɗo fof ari e nder de jemmare wotere ɗo wa kadzabuhu ɓe fenni nelaɗo wartadda adadun mimman aslama li adami l amri murtuno yalti ɗuuɗuɓe yimɓe hewɓe murtuno yalti ka islam sabu ɗum ɗo ɓe wi no min jokki o kono jakana o nelaɗo komɓe woni ɓen ɗon andi woɓɓe naatay ka dina natinkino ka eɗon andi ɗe mari julɓe mokko baɓe kono fayida andi koɓe mokko ba o saga hollita assalamu aleykum julɓe no noddaɗa nafagol maaro tawi koɓe julɓe mokko baɓe ɓe selata few on hewtay ka mon taw ɓe enna modi si julɗo noddama e sadaka ko julɗo musidɗo makko noddimo yo seeno
on ɗum ko sunna moƴƴo non teddingol noddango. A noddeɓe ɗo wiye maydare nawnuɗo ɓena monsieur so en senane en ɗon aɗa menen meɗen mapiɗa seeɗa ɓay ko daroygol nawɗo siko puccinogol maaro kamɓe on ta yeeso safu lawwal. Teddini si wiyama ɗo ko ɓeya wowɓe hirsude nagge ɓen watta ɗo 5 million. Woɓɓe kadi wuri njuulo en fana on ka maɓɓe ton hande nde no yaaji ɗum ko ta ɓe leyto watto en ɗon ɓe ka ley raywal. Woɓɓe yawno ɗon nafagol sadaka ɓe tawi secteur goo attike ɓe ni onon nongo on jokki men o andi o patron jokka ka secteur amen woni nde o nodda ɗo o ngaɗoto hewde fi yeeso ngabboto ha men hewta men nulana o kaka amen ga hikkori ɓe ni modi ko julɓe nodda na secteur nodda. Fami donc piiji ɗin ka bange nafagol en mbuuɗu ɗon hiɗen aƴƴaɗi ɗe teddungal kaalisi ɗo hiɗen aƴƴani haray wa kadhabu wartadda adadun mimman aslama li ba'di al-amri bi izami al-amri. Woɓɓe e silmunoɓe murtuno nden ñande sabu mawnugol fiyake konngol ngol. Wa jaa Abubakr Siddiq, Seydina Abubakar ari radiyallahu anhu wa saddaqa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi rihlatihi. Ɓaawo woɓɓe e silmunoɓe tigi tawi yeɗɗari watti wiide aɗum ɗo nona gonga, Seydina Abubakar dari ɓe maki wallahi sadaqa Muhammadun ma kadhaba qat. Wallahi Muhammadu gongi haynde wotere Muhammadu woɗari fenade. Kayo mawɓe ndardira andi ko ɓi ko yimɓe eɓe nangi keferaku kono ko yimɓe rimɓe ɗo andi dimo fenata. Ɓe wi hen ɗum ɗo nde ko gonga sina ko wi kon tun o yehi ɗo jemmare warti o yido e Allah ɗum ɗon on o yehi hanka sidratul muntaha o yi Jibril o yi ɗum ɗo haqqil jaɓa ɗum ɗo kono non o wawa fende. Sayyidina Abubakar maki wallahi ana saddaqtuhu sa usaddiquhu, mi gonginaymo ha ñande mi fofi sakkitoro an o fenata. Ko ɗum ɗo wi Sayyidina Abubakar watta ɗon honɗum siddiqun. Hami Abubakrin as-siddiq. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki makani li Abi Bakrin radiyallahu anhu ɓe makani Sayyidina Abubakar wa anta ya Aba Bakrin siddiqa. Ɓe maki ko ayyo Abubakar a woni gonguɗo. Gongingol lan ko gongugol. A woni gonguɗo ka gonginɗa lan ɗon ko wulɗa kon ko gonga. Ko ɗo Sayyidina Abubakar ƴetti inde nden as-siddiqu. Fa yawma izin ko gila nden ñande summiya siddiqa, Sayyidina Abubakar wiya as-siddiqu. Joni julɓe ɓen joni tawi noddirtamo Abubakar ko siddiqu tun yo Allah yurme mawɓe men yaafo. Ka yiɗugol diina seede wonaɓe shi'a ɓe sataki wonde shi'a sinara ko zamanu waylude maɓɓe. Shi'a huɗa e Abubakar yennaymo jasinaymo itta e bote makko no sali ɓure makko. Kono ceerno haaju ene haaju curki haaju duule e curki soppuru. Haaju duule e curki soppuru ko goɗɗo ko tata adiɓe e sakkitiɓe no gongini ko goɗɗo fenata ɗum kon haaju gonga e ɗum. Idan kamɓe ɓe wuli ɗum kamɓe rafidankoɓe ɓen. Kono on tawayno hari men enen mawɗo men si jibini ɓiɗɗo ɓe wiyaymo Umar. Ɓeeɗa kadi jibinoya ɓiɗɗo ɓe yeloyo on ɗon kadi wonanɓe Umar. Ɓe yelo kadi wurinnayo haɗo yoɗo simi heɓoyino haysi ko guluje ɗiɗo ɓiɓɓe worɓe min nayɓe Umar ɓe takkani on ɗon alfay mana alfayni min al Umara. Guluje ɗiɗo Umaruɓe ko ɗuni o alfa Umar ko nanton ka meɗen alfay Umar. Ngili ke woɓɓe na ko alfaqihu Umar kono tigi tigi on ko alfay Umar guluje ɗiɗo Umar. Si ɓe heɓi ɓiɗɗo ɓe innimo Abubakar kuniya on kadi ɓe ɓanna kadi jammore nden ɓe na siddiqu kadi Boubacar siddiqu fi hennu wota hawrondiro e Boubacar Konakiri wiya Boubacar ko bandi. Fami o yettagol ma na Boubacar haysi ko Boubacar Konakiri o innitira kono yela on ko yo wowwa siddiqujo on. Ɗum ɗo ko yela moƴƴa ɗum ɗo no tindini en sellugol pille mawɓe meɗen aranɓe ɓen e bange ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo ridwanullahi alayhim. Ko ikkoto ɗon ko sa jangi defte ɗe ɓe hittino jangugol tawa e nder ton kam sayyidin fiha manutun bi sayyidin en e ko ɓewa muɗum wa hasbuka bi siddiqi tilwa Muhammadin wa bi sayyidil faruqi hasbi. ɓen kadi yiɗugol ngol ɓanta hay koɗoli ɓe innitira yimɓe moƴƴuɓe. Ko ɗum addi e hoɗo
since ka fula ka men hoɗo ngo wiye Misra, ngo wiye Madina, Makka. Ɓe jibina bobo ɓe namo Muhammadu, ay ɓurnaɗo tagefo e kaw jibinaɗo Makka Muhammadu Makka. ɗum fof ko yiwgol ɓural ngal ko Muhammadu jogi kon e ko Makka jogi kon. aɗa yi en torki Allahu tabaraka wa taala yo Allah arti ken toppitagol ɗon yontere hande en fuɗɗoy to bayanul mawaqit fi waqtuji ɗin, kono ko ɗum ɗo humodiri e Isra wal Mi'raj on. sen gayni julugol ngol en jotto rewto ɗin deftere nde nden calculi nde tan ka gaynanoɗen noon, kono alarbare goo fujiri en feƴƴude nden min yahi gafila on kon e mi ala ga en wawano jangude. donc ɗo be semaine goto fawoyo ka deftere nden lannoyta ɗon, kono foye muɗum inchallahu yontere hande en landitoto ko humodiri Isra wal Mi'raj on kon, yewten firten ayije ɗen ka khawatim suratul Baqara, kuma noon ƴetto en finande heere nden. wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.